Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19-25-31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. ONU igiye gutanga miliyoni 110 z'amadolari zizava mu kigega cyayo cy'amahina kugira ngo isubize kugabanuka gukabije mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byayo by'ubutabazi ku isi. Abayobozi mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basezeranyije ko batazatererana Ukraine igihe bahuriraga mu nama yihutirwa yo mu rwego rwo kwirinda mu bya gisirikare. ONU iravuga kandi ko ihangayikishijwe cyane n'amakuru y'ibikorwa byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikorwa n'ingabo za Sudani ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF muri Sudani. Tuyafite n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi, aho abayobozi bo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basezeranije ko batazatererana Ukraine igihe bahuriraga mu nama yihutirwa yo mu rwego rwo kwirinda mu bya gisirikare nyuma ya politiki y'umutekano ya Perezida wa Amerika Donald Trump. Bateraniye i Brussels mu Bubiligi maze biyemeza gukoresha amafaranga menshi mu kwirwanaho kandi bakira Perezida wa Ukraine muri ibyo biganiro. Minisitiri w'intebe wa Pologne Donald Tusk yashimangiye ko Uburayi bushobora gutsinda amakimbirane ayo ari yo yose mu rwego rwa gisirikare cyangwa mu bukungu bwagirana n'Uburusiya. Ariko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yatanze gasopo ko Moscow izafata igikorwa cyo kohereza muri Ukraine ingabo zibungabunga amahoro z'abanyaburayi nk'uruhare rwabo mu ntambara yo kwirwanya. Umuryango w'abibumbye ugiye gutanga miliyoni 110 z'amadolari zizava mu kigega cyawo gikorwamo mu bihe by'amahina kugira ngo usubize ibyo usobanura ko hari ukugabanuka gukabije mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byawo by'ubutabazi ku isi. N'ubwitangazo ryawo niritavuze